lo deh. Hah? Cair lo deh. Lo deh. Mantap. Robert, Ibro, Aceh. Hai penonton, balik aja ngurang. Ira, Ibro, Robert, Aceh. seperti biasa nak, orang langsung barang Hasan langsung ti alam. Nek episode ayeuna urang ngandahar bangkuang tina Tangkal. Wah, penasaran. tsunami. Jadi baca Mana, Paceng. Aya notif di Bella Belinda. Halo fans, jumpa lagi bersama saya Bella Belinda. Untuk lagu terbaru saya, Gedebuk Cinta, saya akan mengadakan audisi untuk para fans terberat saya. Caranya gampang aja, kalian langsung rekam aja suara kalian, nyanyi apa aja, terus upload ke YouTube, tag nama saya Bella Belinda. Bagi pemenangnya, kalian bakal berduet bersama saya dalam lagu terbaru saya, Gedebuk Cinta. Ya, kalian pasti mau kan? Ayo langsung ikutan aja. Bye-bye! Cenah aya audisi nyanyi, nu menang bisa duet jadi lagu anyarna nyata naon ya? Gedebuk Cinta. Wah. Hayu urang berjamaah salat maghrib. Cicak-cicak di diam merayap. Datang seekor bayi. Hop lalu ditangkap. Cicak di dinding, diam merayap. Bet, geus lawe lah nama yuk urang latihan lah nyanyi, ame bisa juara. Ayo urang upload na. Oh, Bet. Bisa. Atuh kurang uploadkeun. Bisa tuh yuk. Da abi mah latihan nyanyi jeung si emak di imah. Jeung si Abah. Yuk atuh. Anjing jukut. Ayo. Ka mana? Wah. Ayo naon, Bro? Punten, Bah. Ayo naon? Keur naon di dieu? Tah, ieu keur kuliah kostum kan nya sepeteng dua lantai. Wis. Bung, harnya we cenah sade kumaha mah eta? Meureun teh. Ayo naon? Tadi teh kan keur ama mah jeung si Obet jeung si Aceng. Terus naon? Nah, HP si Obet aya notifikasi Notifikasi lomba nyanyi lomba nyanyi saha artisna? Bella Belinda. Eta teh nu etana nu mawana, nu acarana. Anu ngayakeunna Terus kumaha? anu menang bisa duet nyanyi lagu Gedebuk Cinta. Atuh meureun Ibro jadi artis meureun. Lamun menang. Tapi ieu teh nyanyi latihan teu bisa nyanyi. Lama Abah aya. Emang bisa? Aya tuh Ki Odin teh. Ih, Nu warisan ieu ya. na latih lagu. baheula Abah teh pernah nyanyi. Sugan tuh bisa Pak Odin teh. Sok nyanyi judulnya naon? Bebas lah sok lagu naon anu pang alusna ti Odin. Yoyo. Cicak-cicak di dinding. Iya. Lagu naon eta? Eta teh lagu cicak-cicak jeung Peter Pan teh alus teh. Oh, atuh ada nyekeun heula. Cicak-cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop lalu ditangkap. Sok. Cicak-cicak di dinding. Diam ngarayap. Sih. Sok deui. Cicak-cicak di dinding. Kurang tarik. Cicak-cicak di dinding. Diam merayap. Suara butut ogenan. Alus kena suara hitut uing. Aya naon ieu teh? Lomba nyanyi atuh si Ibro jadi artis. Bisa nyanyi jeung penyanyi terkenal. Sabah. Naon hadiahna? Nya bisa duet. Bisa duet jadi artis meureun. Artis ke beunghar. Urang mah teu level. Geus balik. Bae bah sok ajarkeun deui bah. Cicak-cicak di dinding.
Wah, lomba nyanyi euy. Lumayan bisa jadi terkenal. Can apaleun hayu julani anu pang beunghar. Kalau om ini kita bisa beki beunghar euy. Ah, urang latihan heula. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Meletus tinggal 4, balonku. Oi. Wah, itu si Haji teh. Naon euy nyanyian? Bawa aya teh duiteun euy. Ah, dengekeun ah. Itu si rete kernon euy jika berbau piduiteun. Ah, sampeurkeun cak wae mah. Kuning, kelabu, merah muda dan biru. Metal. Tek. Ayo Haji Haji. Duka kenyanyi si Haji teh. Duka. Piduiteun. Dengkeun. Terus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Wah, alus oge suara urang teh geuning. Wah, iya masih gana pasti bakal menang ye. Audisi Bella Belinda. Lah pokoknya nama ayeuna pelatihan di imah, ek rekaman. Oh, aya audisi nyanyi teh. Luar atuh yuk. Ayo, bisa nyanyinya. Ih, kok ya coret lagu lagi Tolong, itu merdu. mantap. Panggilan lah. Miluan yang kita di macet deh cenah. Hadiah teh bisa jadi artis. Artis. Eh, pisan semangat. Ayo lah. Wan. Yuk. Semangat dah. Wah, tempat yang cocok, oi. Hah, mantap. Lah, marketing latihan geus optimis menang, oyat codet atuh. Sip, ini. Iya. Oh, wow, gapat. Jolade. Alangkah kekenmu, merah kuning hijau, itulah untukmu. Oh, mantap, euy. Salam palak kucing. Tring. Nah, langsung menang. Hei, viewers banyak. Set. Tek. Set. Geus rat. Sering. Tapi oke di Gang FP sepi, nyaman, pasti imah cocok jeung latihan. Kelakuannya nyanyi. Oh. Mama bolo-bolo. Papa bolo-bolo. Dodo bolo-bolo. Ah, geus imah menang sia. Ayeuna mah tinggal rekaman. Bet, mending latihan heula yuk. Ame Agus mainna. Yuk. Ai mana yang lagu naon? Naon we? Lah mending duet we. Ayo. Lamun duet mah kayaknya duaan jadi artis. Ayo tuh. Sok tuh bet. Manila. Yo, cica di dinding, diam merayap. Hayu urang berjamaah salat maghrib. Datang seekor nyamuk. Maghrib na terjadi. Ima halus main. Menang lah. Bisa tuh orang rekaman lama tuh yuk. Yuk, mana? Tadi dia we. Yuk, mumpung halus oren. Dia. Oh, dia tuh. Belang. Nah, dia siap. Nanti atuh bet ku aceng nyepengna panjang. 1, 2, 3. Yo, cica di ding, diam merayap. Hayu urang berjamaah salat maghrib. Datang seekor nyamuk. Maghrib na terjadi. Ah, tos. Kirim. Maaf ya tentu ya, hoy. Kirim. Ah, mah juara bet mah. Yuk. Yes. Si Ibro kumaha? Ya tuh kata si Ibro bisa can upload di Ibro. Yuk. Ayo urang rekaman pokoknya mah. Pasti menang ieu mah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya,
hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yes, pasti menang. Yes. Ayo nama, tinggal upload. Optimis pasti menang. Belajar lawan optimisme pasti menang. Yuk, sentuh kanan yuk. Ya, set, nges. Di mana ya, Bro? Di dewe. Itu tuh, itu harus pemandangannya langsung menghadap alam. Gunung gaib. Ya kan ko aceng lah di video ke nama. Iya. Dia. Nah, kali itu maliknya tuh. Dia. Itu tuh kayak gunung. Oh, tuh jung. Tadi. Lihat dari saung domba. Dia, Bro. Bret. Cicak. Bah. Kehila, lamun cik urang di juga karan mimitian. Cai ngos pisan tuh dah. Oh, Lah, 1, hayat tiba. 2, 3. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor bajing. Hop lalu ditangkap. Menang, mantap. Uploadnya. Anggar harus kena urangnya betnya. Ya urang Saha aja. bah. Lah engke tungguan we engke pengumumanna. Pengumumanana. Dua tujuh lah. Terus aratul di mah we. Sih mah pemandangan lagi ya. Aya gunung. Wah, geus aya ya pengumuman anak. Tempo A. Wah, bener tuh. Ke pengumuman, mau nyoleo yuk. Bisa Ji. Ngali Ji. Kali pengumuman anak. Oh, baiklah, sok. Bumi urang meunangna. Buat pengumuman aing alin. Jam 5 cek. Tambah aing jam Ayo 5. udah jam 5. Tuh. Muter wae kitu geuningan. Aduh, ya, bisa orang kaji julani dah haji julani mah. Kikir ge da kan video itu mah maju wae. Naon da cenah da? Cenah gak level cenah. Lah bohong kita maju lah. Udah. Oh nya mah. Cenah ke level. Salah motor Galang. teh. Mana pengumuman? Pengumuman. Guys, sekarang kita akan mengumumkan siapa pemenangnya. Sebelum itu kita lihat dulu video dari peserta. Yuk. Mama bolo-bolo. Papa bolo-bolo. Dodo bolo-bolo. LT bolo-bolo. Apaan ini? Next. Jolane. Alangkah kekermu. Merah kuning hijau. Itulah untukmu. Next. Yo, cicak ding. Diam merayap. Hayu orang bekerja maaf sholat maghrib. Datang seekor nyamuk. Maghrib natu jadi. Aduh, pusing. Next. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nggak kuat ya. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor bajing. Hop lalu ditangkap. Pusing. Aduh, ini kenapa? Oke, acaranya kita berhenti dulu ya. Kita jeda acaranya karena gara-gara kalian tuh lihat abisnya jadi sakit, suaranya pada jelek, jadi tidak ada pemenangnya. Oke, bye. Gara-gara mana gua? Gara-gara si Robert. Robert kamu nak